kakhulu bazalwane ulanga umntwana ulanga ungangengane zethu ulanga elihle ukhulele phambi kwethu ulanga elihle simkhulise sonke njengomakhelwane bazalwane abangomama kuyena ufike nje sikhona sonke lapha emhlabeni wakhula kanye nezingane zethu wafunda sikhona bazalwane sibuka amabanga aphansi waze wafinyelela emabangeni aphezulu waze waficwa isikhathi sokuba uye ematohweni ulanga elihle bazalwane ulanga elihle ube umntwana phambi kwethu thina bomakhelwane inhliziyo zethu ezephukile kakhulu ube namaphutha njengezingane zonke simshayile njengezingane zonke simfundisile futhi njengezingane zonke bazalwane ulanga elihle akaza siphoxe thina bomakhelwane bethu ulanga elihle ube umntwana nje njengabantwana bonke ube ingane yethu bazalwane ulanga elihle ubekha emfuleni uthukela ethwala ibhakede njengezingane zethu ethwalela umzali wakhe amanzi bazalwane ngiqonda ukuthi nje ulanga elihle kuthina wenze kahle kuthina ulanga elihle akaza siphoxe inhliziyo zethu saphukile kakhulu bazalwane ulanga elihle ubesamncane kunezinto ezinkulu neziningi ebesisayilindele kuyena ukuthi sizoyibona futhi sibesithemba ukuthi sizoyibona bazalwane usihloniphile thina endleleni angithengisi amehlo noma ngithini ngikhuluma nje okuyikhona ukuthi ulanga elihle ukhuliswe ekhaya ekhuliswa ngenhlonipho wahlonipha endaweni thina bomakhelwane bakhe usihloniphile ulanga elihle inhliziyo zethu iphukile kodwa kunjalo sethemba uNkulunkulu ukuthi uzoba nathi kukhona konke asifisi endaweni ukuphinde singomakhelwane sibona izinto ezifana nalezi bazalwane kodwa siyamethemba uNkulunkulu ukuthi uzosibamba ngesakhe isandla Mazulu ntuduzeke nomndeni wakaMthembu uJehova ukhona oqalile umsebenzi ufezwa uye bazalwana icebo lika Jehova alinakwehlulwa sithi uNkulunkulu ahambe naye umntwana umphefumulo wakhe uphumule ngokuthula uJehova uphile uJehova uthathile siyabonga amen sofunda ithameni saqhubeka futhi sakhula ndawonye angikholwanga njengoba umuntu ka TikTok nje ke kwafika kumina ukuthi hayi mhlawumbe khona into ayenzayo ulanga khona njengoba ngibekelana ngizokhulumela umzala bebonke fana auntie bambe kahle ibhlungu lento ngoba sigcina ubandawonye sasizofihla ubaba futhi usiphile ekhaya ngendlela sakhula ndawonye ngakhona sawuspend u2-3 hours sihleli sixoxa siphikisana kumnandi kanti ngiyagcina ukumbona ngamehlo sengizomgcina efonini nawo TikTok ngoba bengifika na TikTok uthi ulive khona kugcwele abantu bebaningi bangafika ungifaka ku live umbiza uDux yabo bemnandi kanjani ngoba ngisikhule ndawonye kahle kahle besefana nobhuti ngale nje ukuthi mhlawumbe igazi lithi ugazi cha bese ubhuti straight cha ilungile hambe kahle mzala ngiyabonga uNkulunkulu futhi wayesangigabisela ukuthi ngiyakunikeza yena ngane ethemba ukuthi umzika baba wakho uzovuka ngolanga elihle epha inkosi ngiphikisile anginamandla futhi ngiyambonga uJehova makwenziwe uyena kuba kukhuluma kwempilani yomuntu bengeke ngimphikise uJehova mayesehleli uhlelo engane umntanami ukuthi ufanele namhlanje ayithathe yena wayazile eyiletha uyena futhi ubone ukuthi ufanele ayithathe elihambe kahle phela somuhle hamba kahle Thembu hamba kahle mkhulu bengithi nginamadoda angikalile uNkulunkulu umphikisile ngiyambonga uJehova uNkulunkulu Ekasi
asinawo amandla ngohlobo olumangalisayo kodwa ngithi dudu ngoba kwathi bafika lo mbiko ngathi mangikhala ngoma wakhe umntwana wami wentombazana kodwa ngathi kazi ngoba ngisamfica yini ugogo ngendlela ebengibona ngayo ukuthi vele besathukumezekile ngamfica ngabona uNkulunkulu namandla ngoba ngimficile ngemile ngiyafisa ukuhamba kwalanga lakhe ngelinye ilanga uNkulunkulu akudlulise isho enganeni yami yentombazana ezalulanga lakhe nabantu basemathenjini sifisa uNkulunkulu asisize ngoba bekukhulu besikwazi besikufisa ukuthi sizokubona kodwa uNkulunkulu ke sithi uyena othathile sifisa uNkulunkulu asiphe amandla sihloniphe umhlaba umntwana wami ehambe kahle manje insizwa egameni likaJesu ngifisa ukuthi uNkulunkulu amkhulise akhulise abantwana abashiyolanga lakhe bakwabo ihlale enkosini engasuki endaweni yokulinda alinde nobaphuzwayo ampha amandla umndeni wonke wakaZulu awukho onamandla sisemanzini kodwa ngoba siyamthemba uNkulunkulu ngelinye ilanga sobe sikhuluma ngolanga lakhe siqinile siphila egameni lenkosi yethu Jesu amen. Kunomyalezo osheshayo sicela ukubonga kuqala kugogo uMakhuzwayo wakaZulu. Kunomyalezo la obheke ku driver wemoto ABV88ZG. Uyacelwa ngale security uthi akayocisha ama hazard emotweni. Lokho washayela sazi ukuthi kuphazamiseni BV88ZG udriver walo moto. Njengamanje ngizocela ukudedela engizombiza ngoMesiya mina mangila uzoyichaza yena ngizombiza mina ngoMesiya inesizathu esenza ngisho kanje ngaleli igama namhla ehamba noma ikuphi la hamba khona asho ukuthi kaMaphumulo wafika wathola igama elisha lokuthi wabizwa ngoMesiya ngicela umakoti style eze ngaphambili emnqamula emhasweni Emnqamla qamula babe masweni Emnqamla angazosho ukuthi ngani ngimbize ngoMesiya mhlawumbe uthi eqeda ngoba engasenaso isizathu sokuchaza ukuthi ngani ngimbize ngoMesiya ngicela uthathe indawo yakho Mesiya ngiyabonga uXhosa uthi umuntu ngumuntu ngabantu molweni kwamaphumulo dibulise abazili dibulise induna zendawo wakhansela umeya wendawo dibulise abantu bakwaMvelase dibulise abantu bakwaZulu igama lami ngiphindile ifanele ngumtiki isithakazelo sami ngizondwa zintshaba singasumenzanto ngumthembu obhuzubuzu nguhala ngunsonto ngumnqongo insizwe ezinke ngiziphetheyo eGoli sithi mazingibiza sithi mthembu obhuzubuzu andazi kutheni ndisoyika namhlanje bendicinga into bandi strong andisekho strong ke ngoku the founder and the CEO of Imakoti Style ndifuna uthetha nomzali uMaZulu abazali bonke uyamzala umntana uthi uzoba ngugqirha angabi nguye that's not your fault uyamzala umntana athi uthi uzoba uteacher angabi nguye that's not your fault uyamkhupha umntana umseGauteng unethemba loba kusasa uzawubuya nento ephathekayo ekhaya kungenzeki that's not your fault ndifuna nindive kakuhle bazali wese umuntu ongumama othwele usiqiniseko
uthe engifonela dibheka eGermany wathi ndifuna unilekelele kwinto khona into befuna ukuyenza kaMaskandi ndathi ungibale ecaleni mina ngoba kaloku uyandazi uba ndinecunzi andifuna uba ligeza ebendililo ndimazi kanjani nizazibuza uba kutheni kukhona abantu ngabantu eGauteng singabantu abaphuma kumakhaya ngafani eGauteng siphuma ebazalini abangafana ngemfundiso zethu ndizama ukuthini shukunyiswe intoni kwinto kaSiqiniseko andizingeni politics ezindikuzo zilungile ezikaMaskandi andizingeni ndithetha naye kwisiphithiphithi besikhona datha ndifuna uyandazi njengobe lapho uyayazi unongo urongo ndifuna ukuthi kune bazali ningasoli la ngelihle uyazazi ushiya umama wakho uyazazi ushiye odadewenu umama wakho into endifuna ukuyithetha amaZulu la ngelihle umama wakho akanawo amandla okwehlisa inyuka emapoliseni aseGauteng uyayazi imishini eyenzeka eGauteng into endifuna ukuxelela yona mfana kithi usebenze nobusebenze kanjani into endikunika yona usebenze nobusebenze kanjani uba indoda ithi xa ingena ukuhlala ehostel fika uhleli phezu kwebhedi ithi indoda ibithi shunqisa intelezi yensizwa ufika uphezulu elekuzeni kwizinto zakhona izithi noba iphi la ngelihle ifika ukhona uphezu kwayo izithi noba wenzani ufike wena ube phezu kwayo egameni kamamakho mamakho Siqiniseko angahli esenyuka emapoliseni akazi banazo imali ezawufunwa akazi banayo imali amagqwetha uyazazi ushiye isimo esinjani ekhaya usebenze njengendoda mntanami usebenze njengendoda unihloniphile mina ndingakwaXhosa bangazitsho zonke izinto abantu ayikho into engatshiwo ngumuntu nami ndime apha ndinamagama wami kodwa mina ndalandela into ethi ndinguzondwa zintshaba zingasumenzana ndinguzondwa zintshaba ndingasumenzana zinsizwa lakithi nisebancinci ipicture eninikeza abazali benu ipicture eninikeza abantwana benu ipicture eninikeza icommunity ipicture eninikeza isociety yekeni lento eniyenzayo ku-social media u-social media uyokwenza ubuhlobo ngiyanibona namhlanje ndingumXhosa kodwa ndiphakathi kwenu ngicabanga ukuthi ziningi insizwe ezingizaziyo eGoli la ezingaziyo musana ukwenza kanje abantwana bami nibancinci insizwa ukushare anizangazomela into edonation apha anizangazomela uba ndenze intoni mina kwaMthembu ndikwenze ngenhliziyo emhlophe ndikwenze from bottom of my heart ndikwenze ndikwazi ukuba ngumzali ndikwenze kuba ndikwazi ukubuya emakhaya isehlo sehlileyo asilindelwa ngubani umuntu akalahlwa Zulu nditsho umntana wakho umazi ba uyigangster eGauteng kodwa into oyilindeleyo into ba umkhombe uthi nakuleli apha nawe maZulu ba ubungumama wami bendawuthetha nawe ndithi ungakhali uthi umdela uThixo bulela into ba bengamncathanga bamthathe bayomthumba for 15 years ungamazi umntana kuphi kungcono namhlanje nangu la ngelihle ulele apha uyawutshona kumakhelwane uthi ndiyamazi leliphu la ngelihle uyawutsho uthi ndiyamazi la ngelihle leliphi kukho abazali abathunjelwa abantwana 10 years angamazi umntana uphi kuloko kufuna imali akayazi uzoyithathaphi nditsho ngoba njengoba ndisitsho nje ndithi mina maZulu ukuba bengizalwa nguwe kanye lensizwe izalwa nami bendawuthi ungalayi ungakhali uthi uqalekisa
Langelihle mntanami ndithi kuwe umenzi ungamphumzi athi nokubuhlale hostel athi xa ingena eroomini afika uhleli uthi ndoda ndilapha uthi uba udrive imoto uthi ndoda ndilapha athi ufaka intelezi imikhonto yakhe uthi ndoda ndilapha umama wakho andifuna umwestele ixesha besehle senyuka kurhulumente umama wakho urhulumente usebenza ngabantu bakhe akazubakho kula level akazubakho imigwazo sizuyifihla lonto leyo eyobafuneke kwazile kodwa ndifuna ukuthi sizwe zakithi nayibona into enifaka abazali bene engxakini umama kaLangelihle namhlanje ugongqile umntanakhe yena umbulali uzakufuneka umama wakhe azange amthume ukuba makenze lento beyenza abazali bakhe zange bamthume isocial media ayingani iqhathi insizwa sikhule phambi kwazo eGoli ndide ngiyaguga mina ngikhulele phambi kobabusomnandi kwashela imhlophe masikandi muni lo nina onenzani iphithane ingqondo masikandi muni lo onenza into ba imimoya xa iphakamile ungasabikho into ethi insizwa woza sihlale phansi sibonisane eGoli khona induna ubabshalazile uziyaguga ngokukhulele phambi kwakhe eGoli ngikhulele phambi koZulu unkabe wrong kwamayima uyakhula ungani nina ningakwazi ukuthi na ungaboni kakuhle nidonsa umuntu omdala nithi asiboni kakuhle la insizwa zibulalani insizwa zidubulani insizwa ziyaxoxa insizwa ziyaqhokana zihlale endaweni eyodwa athi umuntu wakithi awuboni angiboni kahle ushintshe iphi musani kuyenza lento eniyenzayo nixakekisa abazali benu at the end of the day xakeka abazali benu begonqa into abangayaziyo uyamzala umntana mzali ungamthumi into endiyithandayo mna lento endiyiphinda nditsho kumnandi nina abantu bakwaMvelase niyamkhomba nangu niyamazi apha yolala khona kukho abazali abangazi into ba bayomkhangelaphi bayawubhekisaphi naye umenzi akasahlelanga kamnandi nayo nalobe kwiphaneli ichain lonke alisahlelanga kamnandi ungakhali mzali ungakhali uthi umculo sewisile ndiyakuthi ndakudinwa akuphela amandla ndiwe ngamadolo ndiziphakamisa izandla ndiwacele kuya amandla uthi uXhosa umuntu ngabantu bengithe uzawuthiwa wenze lanto mina intshibize sihambileyo bazanixela into ba akayifuni lonto leyo ndiyenze njengomzali ndinento ethi thina bantu singasengaba abazali sizintandane mhlawumbe ufumana isoka lazonitshata ndawubiza uMazulu ndithi Mazulu uzothi uyandazi sidinga abantu abazothi ngomso ndiyamazi la muntu asidinga abantu esizawuhamba nabindlela fofani sidinga abantu abazawuthi ngomso ndiyamazi la muntu asuzukwenza kakuhle ebantwini bonke asuzuniphatha kakuhle nonke asuzukwenza into ezavisa umuntu wonke kamnandi what I did ndiyenze ngenhliziyo emhlophe akho sidingo sobibalwe akho sidingo soba yazulu umphakathi ndiyenze egameni loba ngumzali loba nesibeletho sokucinga into ba ndizawubheka phi ndizawuthini ndizawujonga ntoni ndiyenze ngenhliziyo emhlophe abantu bakwaMvelase ndiyenze ngenhliziyo emhlophe qwa akho sidingo sodibana eMakoti Style intoni I'm the founder and the CEO of Makoti Style Makoti Style akayo police akayo NPO kodwa emzini okuthiwa kudinga izitene ezi5 iyafika akhathaliseki nokuba iphi province abayaziyo bayayazi iyafika asifandwanga ngugovernment asifandwanga zipoliticians asifandwanga umuntu othile Makoti Style into yenziwa ngumntana oyintandane nanku wasimela as mine umhlolokazi ndiyangena apho nengxaki khona xa kufuze ndikwazi ukulungisa ndiyafika
akho sidingo soba ngithi mina kwamvela sendenze into nantoni akubalekanga oko into ebalekile ukusuka eGauteng ndizofika ngiphilile ndiphinde ngigoduke nabantwana babantu abanigadileyo sibheke eGauteng sifike siphilile sasa zawufumana usoka apha kwamaphumulo ngoba ndiyawabona khona nizawuba khona emtshatweni wami xa ndihamba isawu nizawuba khona ndizazonithatha ngenkani ndizazonithatha enkosi ngobulele Siyabonga kakhulu cha likhona impela uzohamba selikubingelele Siyabonga kakhulu ngizocela ukuthi okhulume lo baba nawubonga abantu ngeendawo lapho esuka khona nazo zonke ikhulu ekhona lo babingelelayo uSimo wakamthembu obaba omncane kaLangelihle Mthembu osiqiniseko ku TikTok cha anginawo amaningi engizowasho ngolanga engakusho nje kuphela ngakubhekisa ababulali bakaLanga lokho abakwenzile banezathu abasazibona isingasazi thina ngithi kubona engathi bengagcine bathenjini bengakwenzi kweminye imizi angisho ubuhlungu obehlele thina thina kuphela kodwa ngifisa ukuba ukuthi into abangayijwayeli ukuyenza ngoba lento asebenza bakhanda indlela ezibhlungu into eningi mhlambe bese kuthina obekwenza thina befathi bekwenza umbe sakwenzayo kwabanye mhlambe bakwenza bakufuze kuvalwe yakwethu ngoba ivalwa nje manje obakhambulana ku right siyabonga kuthina ke ngiyafisa begcine lo masiphele ngawo kenizokusho ukuthi ngiyabonga ngicela ukuthethela umfowethu okhona wasekhawweni okhuluma nokuhle mongazokusho sanibonani ngicela nje unikelela lonke emphakathi nonke nehambeli ama provincial government akhona ngibonga kakhulu ukuthi nibe khona sizosingatha lo mcimbi ongahlelwanga obelwa ihlela is one thing ndeni wabathembu nomphakathi wakanodunga ngivele so isilahlekelwe yiqhawe umuntu mayiqhawe ke uvela ngendlela ezihlukene uqhawe abanye abantu bebazi ukuthi uvela kumaskandi it's not allowed that umuntu uyavela ngendlela yakhe uLangelihle uvelile uqhawe bakhe uyiqhawe la yiqhawe leli I'm proud I'm staying dead lo mfana kamfowethu nami ngeke ngimkhuze nje mfana ukhuluma kanjani ukhuluma hayi kusho ukuthi phela ukhuluma ngendlela yakhe uyakhuluma vele ke la eSouth Africa wonke umuntu ukhululekile ukukhuluma ilanguage yakhe eyiqondise ula usuke ebhekise khona let's must understand ilungelo lomuntu abanye bafuna ukulibheba belenze lingaba into eqondile ilungelo lomuntu umuntu emangasaqondile kusho ukuthi lo sonke la South Africa sagcina siba abantu abayesiweni uma ngekho umuntu ozothi oboyisihighlight ethi hey baba usuhamba wrong nami ngiyindoda nje ngumthembu kuyekuvela ukuthiwa themba usuhamba wrong engikutha usethi lo muntu nami ngiyithithi ngithi ibheshula usekhuluma into bengayiboni kodwa useyibonile ukuthi ngenze wrong uLanga ebengenzanga into wrong vele 100% abantu base South Africa must understand must very clear understanding wonke umuntu unelungelo lokuthi umuntu emenze kabi enze kahle ethi usurong amazi yazi mina umculo ngiyawulandela ngilandela wonke imusic okhona ngoba mina ngakaba musician ngayenza lento asikudala ngiyakhumuka nje ke ngehle kancane
salinde nami bengithi uzolindela bengithi awuzokungisizela hayi ngithi amfaka idem nje nizokwenza one thing ke sokwenzeke kahlungu bekhona ke ongomela yona ke abasuke bezwa kabi kuthi bagadlela kabi thina besinensizwa begadlela kabi abathi jikiwini lesizwe ngoba idlala ingoma I'm very sorry okwenzeke ulanga elihle thina sithi ulanga elihle ngoba umntana kamfowethu lo indodana yami le socela nje ukuthi bakwethu osokwenzekile kufana njengesehlo besingazi kufana nje ukuphunyuka kwintuthu ifasile masiyaphunyuka ulanga elihle kunesisho ebekasisho mhlawumbe wabona abanye bebuka kakhulu mina ngiyibuka kakhulu lezinto lezi zama social network ngoba sengimdala angihlala kakhulu zona kodwa ulanga elihle kunegama kwalikhuluma elihle kabi wathi kazi ngendawo ethukothiwa uma ngabe indawo ethungila izoma kanye yazi ngifuna ukuma kulowo nto leyo mina ngakhathazekile nekhulumayo ngifuna ukuphendula kulo nkulumo leyo kalanga lihle ulanga elihle ebenephupho elihle kakhulu ngomuzwa kwabo nonina engisholo ukuthi kulokho ebekukhuluma ngiyakuphendula namhlanje ulanga elihle lokhu kusazokwenzeka ngoba bakhona odadewabo abazalwa kwaMthembu abasazokwenza lokhu bokuphupha ulanga elihle ukufana kwenzeke ulanga elihle benephupho bengaphuphi kwaZulu bephupha ngekwakho and thank you kungakhulu umphakathi angizi kusho ukuthini angisathanda ukukhuluma kakhulu ngoba sekhona ukuhlonipha nokuhlonipha izinto engizizwa kuma social media networks zakhuluma ingane zami mina angiyibuki into yabona ngimdala sengimdala kodwa sengiyabona nje kufaka ibuko ngithuleka ngoba ningone emphakathi so angikwazi ukuthi ngithi ebathenjini kodwa sengingephoqa namhlanje ukuthi ngihloniphe ukuthi ngingasho ukuthi uphuthu ngoba sokuyangihlupha emphefumulweni wami ngabe ngikhuluma ukuthi yazi mina uma ngabe ngisuka esitenge noma ngisuke ngisoka kwami la ngisoka khona engihlezi khona nkosikazi ongigqobhozela uphuthu kodwa manje sengalolu gama sefana ngelireject ebathenjini lolu gama seliyinhlamba seliyingcaba I'm stop to that. Sezothi baba ngoba eligama elimnandi kakhulu bengisho kalula nkosikazi hangeza lapha ekhaya hayi uhamba nobani awungezela ipapa ungezela uphuthu umama usezoqoqoza uphuthu kodwa hayi sengilishithile igama ipapa uNkulunkulu emuhle enibusise nonke lisuka ama-province nize la ekhaya uNkulunkulu enibusise nihambe kahle noma senigcinile la siyabonga kakhulu ukusengetha somndeni wasebathenjini somndeni kwaZulu asisho ukuthini laba basebethi uphuthu no abakwazi ubale boya zenkomo uma sebekwazi ukwenza lokho hayi ngoba phambi sesisana thina Zuzu ngeke beqede ikwenza baba uthi ngiyabonga bakwethu uNkulunkulu ethele umusa siyabonga lana kuhle Mthembu ozokhulumela abafowabo balangelihle Mthembu so angizi ukuba nawo amaningi okwenzakalile anginawo amandla okuphala okuningi kodwa nje ngizobonga umphakathi amakhansela nabantu abakwafika beyingxenye yosuku ukuthi sizophezela ubafo ngalolu suku lakhe lokugcina so ulanga kuthina singabafowabo ebehlonipha kakhulu bekwenzayo sikubona ama-social media but kuthina uma sesikhuluma naye ebezehlisa kube ukuthi kuyadlula leso sikhathi so mesingakulindele ukuthi ngelinye ilanga
mina ngiyofika ngimilanga ubafu omncane kakhulu kumina kodwa kuyangisinda namhlanje kodwa ngithena ngoba ke naku sengikhona ku program ngizokhuluma kodwa bengaymisela ukukhuluma abakwenza kokubi asisho ukuthi bangamaqhawe or bayizinsizwa nathi singabafana kuyikuphi ke asazi umisuka la singaqondana nobani abakwenzile bengagcina emndeni wakithi bekwenze nakabanye kuhlungu siyakhala akukho mnandi hayi ngoba singenawo amandla kodwa ke okwamanje sinqundekile amandla sazi ukuthi sifisa ukuthi ke abakhona abangwazi ukulekelela ukuthi igcine kutholakale umenzi wokubi uyosithokozisa nathi soyixolisa inhliziyo engakusho nje ukuthi mfowethu la ngelihle siqiniseke umvelasi njengoba umhlubusa lokugcina sikuphekezela sicela uhambe kahle lapho yakhona uyakwaba komalume kaZulu nabakamthembu kini baningi abaphambili sicela ukufika bekwamukele njengengane nje ukuyingane kuthini konke ubukwenzayo ubukwenzela impilo yakho siyacela ukuthi bekwamukele nje le right ube idlozi elihle usikhanyisele ushiyo dadewenu ushiyo umaZulu ngicela ube isibonelo esihle ukhanyisele ingane zakweni uyalazi usizoshiya kuzona nathi sumndeni siyakhala kubuhlungu ngiyabonga ongathi ukhona ngiyacela nje uze ngaphambili ma ngiyacela sisamlindile ukuthi siqonde le futhi siphakamise beseza ngaphambili siyacela ukumphakamisa ubabunala ubabunala ke umnikazi nomsunguli wamathole funeral okuyena osihlelele le ndawo esihleli kuyona njengamanje wasihlelela ngokwengeziwe angikusho lokho ngokwengeziwe kwebe simkhokhela khona njengomndeni wakaZulu siyafisa lokho ukuthi abantu bakamaphumulo akade beshiwo babomvelasi ukuthi people of South Africa must understand ba-understand ukuthi makuthiwa ubuntu yini futhi makukhulunywa ngobuntu ngokwesigaba sokuthuthuka kwamabhizinisi abantu abamnyama babazi abantu abathi mase befike kubantu benza ubuntu benamabhizinisi angikhankasike kodwa nihleli nje uyayibona nje ubuhleli nje uhleli kahle babunala ngaphezulu kwepackage ebihlelwa abakwaZulu angibonge kakhulu babunala lapho ukhona udlondlobale njalo baba sibonga kakhulu isandla sidlula ikhanda ngicela ukuthi ngidedele sanibona lona omlana uthandeka wakamthembu njengoba kushiwo uAntilalana akukho kutheni engizokusho nje ngizothi kubuhlungu okusehlele ngithi mangicabanga kungabibikho ukuthi ngithi ngizothini kubani ngoba ngiye ngitshela ukuthi ubaba lapha ekhona uma uMadiba ugogo kasiqiniseke umamkhulu wami ubhuti ucabangana lapho bekhona bengithi bazoba yilambu ubhuti uZweni hambe egcineni bengithi uzoba yilambu kancane kancane indlela okwenzeka ngayo yonke into ihlelwa uNkulunkulu kodwa ngendlela okwenzeka ngayo uze uyibuza ukuthi kanti lapha bakhona bakhumbuli ngibashiya bani ngemuva ngibhlungu maZulu ulange lihle yena bemdala ubusukwazi ukubikela yena uma kukhona ushoda ngakho noma yena ngabe bengakacabanga ukwenzela kodwa wena ubusukwazi ukuthi uhoshe ifoni usho ukuthi la ngelihle nginenkinga lana la akuzame ngalokho namandla akho kodwa namhlanje akekho uzophinda umfonele ngobulange lihle yena busuyitshela ukuthi ukhala kuyena ubheke elikhulu kuyena ingane ingemumva ubusuwazi ukuthi uyena okumele ayikhosele kodwa namhlanje uhambile bavumile ubaba wavuma nogogo bangaphebeza yebo bese lifikile idemoni kodwa ekhaya nithi konakele akuhambi kahle
noma ngabe bekufanele kodwa bona bekumele ebe isigoga ongcono mhlawumbe umuntu akabhudi bekuyoba ngcono eyisigoga ungabe ukuthi umphefumulo wakho uyahamba thina kaMthembu sesisigejana yikho ukuthi mhlawumbe siwumndeni omkhulu kodwa thina ilambu likhanya sitsuku zonke leli lambu noma ngabe likhanye kaZulu kuyafana ukuthi likhanye kaMthembu ngoba lokho kwehle kaZulu kuyafana ukuthi kwehle kuthina ngoba igazi lethu leli ngithi uNkulunkulu noma ngabe uyabona ukuthi kusifanele ukuthi siqhubeke sande ngicela ukukhumbula ukuthi nathi singabantu kuyazwela sekukuningi thina unyaka nonyaka siyalilayithi ikhandlela sibonga kudlulile izinyanga nyaka odlule mhlambe lwasilayithe kabili kushiyana inyanga nomthandazo mhlambe siyawudinga asazi kwenzakaleni siyakuzama sikuzama kodwa asiboni kwenzakalani akukho kwamangcobo phela endlini kaBaba thina sonke anginawo amaningi duduzekani nonke enithintekile inhliziyo emndenini wakaMvelasi sibingelele emndenini wakaZulu sibingelele kuzo zonke ihambeli amakhansela akhona ngimlana nje ngimi umammeya ungakwazanga ukuthi aphumelele namhlanje oxolisile ngenxa izimo nama-commitments abekhona osukwini la izolo ngosuku lwanamhlanje siyabingelela futhi siyetusa kubantu abathe balula isandla siyatusa futhi kubantu abesuke kuzo zonke izinkalo bazonyathela kulomhlaba wethu wakamaphumulo ukuzofihla leli thambo ebesilibona zonke izinsuku lapha ku TikTok angizokwanda kakhulu ngamagama ngizothi nje umfowethu ngoba ubesamncane ahambe kahle umfowethu ngoba ubesamncane bekusani ngabe esakufisa nangokwempilo ahambe kahle uNkulunkulu ke unendlela yokuhlela kwakhe izinto aye athi ngisho nathiwa nisamthanda kangakanani lo muntu ephakathi kwini kodwa abe nendlela yokwazi ukuthi amsuse phakathi kwenu ngifisa ukukhuluma nje into encane engiye ngiyibone ikakhulukazi ngoba imfihlo eminingi sengihambile ngihamba ikakhulukazi abafowethu laba abasebancane kithi nabangaphambili nabangemuva abahlala kule ndawo okuthiwa iseGoli le ndawo ekuthiwa iseGoli ihlupha ngoba mawuveza amehlo nje kuyona uyubona ukuthi sekuncane okwenziwa abantu bakithi okubenza babe nesikhathi sokuthi bayobeka isinkwa emakhaya la basuka khona sebenakana kakhulu ezintweni abazenzayo usuku nosuku okwenza ukuthi bagcine bengenakho nokuhloniphana and mawubheka akubi laba sebekhulile asebenesikhathi behlele eGoli kuba yilaba nje abasanda kuhamba laba bangangathi thola ukuthi uneminyaka emibili nje hambile usebuya kabi so siyacela bafowethu nisakhona nikufunda ukubekezelelana nikufunde futhi ukuxolela ukuthi makube nesimo esikhona sikwazi ukuthi enhlizweni sidlule ngoba mawungasidlulisi usuke uzosala nento ethi leso simo leso sihlala nawe inguna phakade yimbi into esibonayo asithandi
yimbi into esiyibonayo ayehli kahle ukuthi sesingathi makade kuphawulwa nje ku social media kukhona obeka igama ngamphikisa mina kwakhona obeka igama ngamphikisa mina lo muntu sekufanele ngimfune ngesibhamu angikaze ngiyibone into enjalo makukhona igama elibekwe nje enye insizwa mhlambe yasenkandla noma eyakaNongoma noma eyasolundi mina ngowakamaphumulo kusho ukuthi mangiliphikisile lelo gama elibekwe insizwa yangapha sekusho ukuthi mina ngapha angenze ngenye indlela ayakwazi bafowethu akwazi siyayikhuza leyo nto ngoba leyo nto leyo isho ukuthi kunomuntu ongayona ingxenye ka social media kodwa oyigazi lami osediniwe dinwa isenzo mina engabe sengisenzile so leyo nto kayisakhombisa ukuthi izohamba iphele isiyoba ukhondolo nje lentambende lokuthi hayi cha nami owakwenza ngale nami ngiyokwenza kuwe so siyasikhuza bafowethu leso simo ake sicabangele ikusasa ake sicabangele izingane ake sicabangele bonke abantu abakhona esifisa ukuthi bazuze ngokuba khona kwethu thina besithatha ngokuthi usiqiniseko wakha ifan base wakha ipage naye njengomfana kuningi okungale ngoba enye into engifuna ukuyichaza kancane khona umuntu oyi-influencer kukhona ubaba wamathole funerals onenkampani kunenkampani elsewhere lo muntu mayibuke ukuthi ama-followers akhe aya ngokubangaka uyakwazi ukuthola ibhizinisi elithola kwenye indawo ukuthi ayo-advertise lelo bhizinisi so the understanding that we should have the understanding ethi behind everything kunestory esingemumva ekufanele sisifunde sisi-understand manje thina wazi ukuthi wena mawuhleli ngaphansi kwesihlahla nophethe ifoni then therefore you are eligible to do whatever ngoba nakho khona umuntu ophawule ngale ndlela kanti akubi kanjalo so let's learn to understand ukuthi laba abantu abalapha ya sebesebhizinisini kodwa nabo besebhizinisini benjalo babe nayo indlela yokuthi iyona yiphi indlela abazokwenza ngayo thina singaqondi sikwazi ukuqonda so siyanicela ingane zakwethu siyabonga kodwa futhi ukuthi niphumelele naba ningangaka kukhona imoto engiyidlule lapha ngicathi yabafowethu bebeza ngapha ngenhlanhla noma iphambukile endleleni kodwa abalimele badlule besizwa ukuze imoto ikwazi ukudonseka ikwazi ukuphuma la ibisingene khona so yonke ke leyo nto sithemba ukuthi lowo moya lowo uzokwazi ukukhuzeka ungabi khona ngoba nabo njengoba bezalana bezofihla nje babheka ukuthi bakwazi ukubuyela emuva so mase beba nesimo nabo esingabavelela esingadala ukuthi ngesonto elilandelayo babe sesimene sikanje akuyona into esiyifisayo le so ngaleyo ndlela ke siyabonga egameni lomkhandlu wakamaphumulo siyabonga kakhulu ukuthola leli thuba siyabonga kodwa ukuthi niphume ngobuningi benu ukuzophelezela umfoka Mvelase siyabonga nginesicelo lapha siyabonga baba uDuma ukuthi siyabonga kakhulu nginesicelo ngicela ubaba uNgoma ukungibambele nje baba Nkosi yethu simakade Achi,
kanyina jiye samoya samoya Hayi bangcwele. Okwanesizwa kufesiwe. Yisenkosini wena. Ukuze nawe ubhalwe encwadini ke. Encwadini ke. Tuba! Hallelujah, webangcwele. Ngiyabonga ke bo baba no mama. Nawe phathiselo ngiyabonga. Hallelujah bangcwele. Nazi insizwa. Bafowethu, ngicela ukuninikeza umbono. Ngiyabonga.
ngibongile la uselula kwamnyama ngithi nami ngizofaza la ngolanga ulanga siphile naye kakhulu since from sifunda ifika la uqaqeni ngafika kuyena kuningi nje sikwenzile sakushare naye Opa. Awekho amanzi ngizongasho manje kepha umfethu ngifisela indlela enhle bebe idlozi lihle emndenini wakhe yebo sanibonana niyaphila ngicela ukubingelela lonke into abaphathi ikhulu kanye nomama uMaZulu nodadewethu owendi ngithi bafowethu anginawo amandla amazwi amaningi ngifikelwa yinyembezi njengamandla amazwi wona ngiyabona ngazuthi mhlambe izingane ezikhuluma ulanga lihle ayikho into esingayenzanga naye mina umfokaluthu useluleka umnyanto ayikho into esingayenzanga sifunde sonke saqeda sonke umatric sithe sifunde umatric nje besilala ekhaya beseduzana nasesikoleni engifisa ukudlulisa nje ukuthi awududuzeleke umndeni ayekho ngalahlekelwe siyabona sanibona njengoba sebeshilo bafowethu igama uSiyanda wakwaLuthulu ulanga elihle bekumfana bemncane kumina naye lo ngibakhulise nje ngendlela ngoba besiphila ndawonye sifunda ndawonye akusekuningi engingakusho engizokusho nje ukubhlungu kakhulu ukuthi December sifikile besikhuluma naye efonini ayithi nabisimbiza ngolanga leka siqiniseke yamanje ukuthi talk le mina ubengibiza ngosomdishana samfonela la ngisohlangana ekhaya ngithi wathi yasohlangana ekhaya umthembu sathi okay nini wa 25 safika sa driver safika lapha kaWendi phezulu masifika samemezela usufikile kwangaphuma umuntu sesehla sayegcekeni sayesabuya sengiyamfonela sesibuyele emuva wendoda sifikile ekhapha ekhathi nawo ukhona wathi somdisha mfowethu lalela ngeyi31 asihlangane ekhaya futhi ngizobe ngehlile ade nganicini sabambeka sangabe sakwazi ukwehla asambona ngakuzobe namhlanje akukho okuningi engingakusho nami ngithi bafa ngoba indlela yini simfikile eqala asale sicabanga ukuthi soma kanje iminyaka yithi ngafi ngisho ko40 sikhuluma ngomunye oselele kanje simbhekile singadakiwe singaphuzeli lutho sisopha nje sibuze ubhlungu kuphelele akukho kodwa sokusho intando kaMdala ayiphikiswa umndeni kaMthembu umndeni wakaZulu wonke nabafowethu osimo kungoyise sinabo nabo bonke abantu abafikile siyabonga kakhulu bona umhlobo obuholi amazwi abaqondani kahle inhliziyo zibhlungu siyabonga nethuba esinikiwe bese ngazi khona bazosikhumbula ngoba siphilena kakhulu esikoleni wazohamba sasidi isikhathi singabona siyabonga sendleleni ngiyesa sendleleni sendleleni sisendleleni 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 awusisendleleni awusisendleleni sisendleleni 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 angikhululeki bazalwane ngizocela ukusho lokho angikhululeki angazi kwenzeke kanjani unina omncane kalanga lihle angimboni kuze kube manje kanti singakhuluma sonke izwi likanina emntwaneni liwujuqu uma ngeyena unina omzalo wanquma esiswini kodwa unina omncane ngiyazi ukuthi ubezomlalela angazi ngoba ukhona la ohlelweni lami engiliqhubayo
kodwa kade ngimmemeza namanje akaveli. Nginaleso sikhala ngibona uNdaba Ezitha ephakamisa isandla. Mntwana, siyabonga kakhulu mntwana, ngicela ozazi ukuthi unina kaLanga obethi nje kuye ma owudade wabo kanina kaLanga wanquma kuyena esiswini mayikhona la endlini ngaphandle mayengekho ngizoqhubeka, kodwa mayekhona khona owunina kaLanga ngizomcela ukuthi ezela ngaphambili. Ngizocela ke okuyisikhashana nje esincane before angene, kodwa mayikhona ke beze nasi isihlalo uzofika bekhona. Ngizocela ukuthi kunamazwi afisa ukudedelwa la emva kwami. Ngiyafisa Siduma mfowethu, ngoba sengiyavala angazi ukuthi yini eniphuthumisayo, kodwa ngizolidedela lelo thuba. Uqala uma okay, ngiyacela ma unyukele la ngaphezulu. Bingelele bangcwele. Kamini lenyasi. Nzima. Ubuhlungu. Asazi ukuthi uma kusokala kuya ngaphi. ULanga bebengane. Umntwana be-right. Uyebazonina besithanda. Ethanda wonke umndeni wakomalume wakhe. Sithukile mangabe sizwa lenkulumo besizwa ukuthi uLanga akasekho. Kade sisekhaya lapha likabhuti omdala silayitha amakhandlela. Wasuka lapho uMakalanga ngasemthamo bhekeza sibawola yithi ikhandlela futhi sithi asazoma ngisi ukuthi kwenze njani. Siyacela uNkulunkulu kaShembe asisize ngoba asazi ukuthi kukephi. Ngiyamcela noMakalanga ukuthi uNkulunkulu kaShembe ngiyacela amqinise ambophe ngebhande lamoya omngcwele ngoba ngiyabona ukuthi isikhathi esidlule kuyo ngathi kuba ngcono, kodwa namhlanje ngiyabona ukuthi uyahluleka. Ngiyazi ukuthi umama oseyithathile indawo kaShembe. Ngiyacela uNkulunkulu kaShembe amkhumbule njalo. Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu ma, sibonga isibusiso asehlisa phezulu kamfowethu. Ilento ebengiyidinga ngoba ngisho umntwana ephuma ekhaya noma ngabe uya kuliphi idolobha, kodwa isibusiso sokugcina esikanina ungashisela ubaba impepho. Singayapi uma sisuka kuye ngoba amazwi okuphila awe. Singayapi uma sisuka kuye ngoba amazwi okuphila awe. Singayapi thina, singayapi uma sisuka kuye ngoba amazwi okuphila awe. Ngiyabingelela ngibingelele abefundisi abekhona, ngibingelele ubukhosi, ngibingelele umndeni wakwaZulu, ngibingelele umndeni wakwaMthembu, abangani, umndeni wakwa-TikTok, ama-Red Nation, bonke abaphathi abakhona
ngokwehlukana kwabo ngenibingelela egameni lika Jesu. Kunento ke ethi ukuhlabelela kuyamthokozisa odabukileyo. So ngizocela nje sihubeni ofuna ukusuma ame ngeenyawo sivayele isimfowethu. Singayaphi thina ngoba uma sisuka kuye ngoba amazwi okuphila kuye singayaphi thina uma sisuka kuye ngoba amazwi okuphila kuye. Ngiyabonga mphathi wohlelo ngibingelele usiqiniseko ukukhethelekile. Igama lami ke nguphazamisa ngokwantuli ngidabuka lapha kwaMhlabi yalingana. Ukuthola kwami noma ukuxhumana kwami nomfowethu usiqiniseko kwaba ukwazana kwi-social media. Saze sathola ithuba lokuthi ngangisegoli nabanye abafowethu saxhumana sabonana kwafika la engangikade ngifihle khona ikhanda. Saxhumana nje kwamnandi ngoba umfowethu khumbula efikile eThekwini wangitshela ukuthi usehostela kwaMashu. Driver ngaya khona safike sahlala sadla inyama kwamnandi saphilelana nomvelasi. Ukumazi kwami ke usiqiniseko ngimazi njengendoda ebikade ilwela iqiniso futhi ilwela ama-artist ukuthi angachashazwa through imihlela kwemicimbi no-online. Uma nje ngingakubeka ngingasho ngithi shuthi usiqiniseko ufele ukuthi ubekade eqwashisa amaciko omculo kaMaskandi ukuthi awaye kanjani phambili. So ukusho lokho mhlambe khona okungafikanga kahle kubona ngeke kade sisho sithi mhlambe usiqiniseko ubulawe abanye babaculi baMaskandi noma abanye benzondo. Lo muntu ombulele nginesiqiniseko ukuthi uyalazi iqiniso and into engijabulisa kakhulu ukuthi usiqiniseko ngesikhathi ngibuka ivideo la umenzi wobubi ofike khona umdubula umbonile. So into engizoyicela kuNkulunkulu nakusiqiniseko ukuthi abasikhombise nje umbulali wakhe ukuthi ubani. Maba ngasenzela loqiniso nje kuphela inhliziyo zethu ngicabanga ukuthi nomndeni uyothobeka. Mhlambe ngelinye ilanga siyokwazi ukuthi yini le ngaka ebekade ingasakhulumeki abebengayilungisa mayilunga ngoba mina usiqiniseko ngisho ukuthi kumazi kwami ngimazi njengendoda ebikade ikhuluma iqiniso eliyaphambili ukuthi kufika kanjani kuwena ngoba vele empilweni iqiniso lakazi labamnandi. Ngisho ingane yakhe encane maye ngakutshela manje ukuthi baba noma ma lokho okwenzile kuyabheda akudingeki uzokwata kodwa umqondo mawusebenza manje ujikele ngale ukuthi ingane yami iqinisile. Kodwa ke sibonga uNkulunkulu ukuthi ithambo lasiqiniseko namhlanje sizolifihla. Siyama Red Nation angifuni ukuqamba manga siphatheke kabi kakhulu futhi sesizizwa singaphephile ngoba enye into iphinde ithi kungenzeka ukuthi ukulandela kwethu umthandeni kulicala noma abafisi ukubona umunye umuntu ethandwa kangaka. Kodwa kuNkulunkulu ke uhleza namacebo yakhe nedlozi lomuntu liyaphila. Sizoqhubeka simele lento ngoba into mayisegazini uyithandi kuwena wenza sure ukuthi ugcine uyifele njengoba usiqiniseko ifele. Usiqiniseko ke wakuveza kwenye video wathi angiyena mina umlandeli kaMthandeni kodwa ngithanda into ayenzayo ngoba iyisa umculo wakithi phambili. So kungenzeka ukuthi abenzi bokubi bayitshela ukuthi usiqiniseko mhlawumbe khona kade kuthola njengoba nje nje ubabajiwe ukuthi usiqiniseko uma ukuthi uyakubona ukuthi uyacindezela wena ama nawe enze sure ukuthi into yakho iyaphila. So Samaritan Nation siphatheka kabuhlungu kakhulu kusekude ukuthi siphole kodwa ke sizokhuleka sicele nasenkosini ukuthi isipha amandla sikwazi ukuqhubeka. Ngiyabonga kakhulu. DJ ngicela ungidlalela lengoma ethi emanxiweni.
ebeyithanda uma kumele yabonga ngibingelela abalandeli kancane lisha phinde ngibingelele nabalandeli bakaSithoke nabamanzi ngingawasho isiqiniseko ngangelihle Mvelase ngiqala ukumazi ngo-2022 kumina bese ubhuti kumina abaningi TikTok bayazi hlezi ngihleli naye akukho engathi ngizokhuluma ngesiqiniseko ngaphandle kokuthi ulale kahle qondene ulale kahle nangelihle ulale kahle Mvelase ngizomkhumbula lo muntu ozothi Maduyaza yenza njalo phela ngomthongo ngithi aya ungiyeke wena msumpedela ethi ngiyakucela yenza Maduyaza ngithi hayi ngizokwenzela ngicela uNkulunkulu nonyazi lezulu lapho khona lungenze ngabukeli ukuthi uMvelase akasekho umthandeni ungebhadi ngoba wena kumele ube nezinto ezinhle kumele kube umuntu ayedwa nezinto ezinhle ngidedela uMaqwabe wethu ezohamba noSkhova esimhlophe uyena ke lo uSkhova cela nize ngapha ngiyabonga kodwa sishayeni isiqede cela udlale ingoma umzila umzila lapho DJ uselele DJ uselele Skhoka umzila DJ usiyaphuthuma kulethu abisishilo nje letsizwe ukuthi yabona lokuphunyuka lento isho yakho ngiyabheda webafana sanibonani lokhulumayo Skhovi simhlophe singelapho indoda eyodliwa umfazi angazi ke makukhona insizwe esikhona ezofuna umuthi lo ukuthi sodliwa umfazi manje iqondane nami ukuthi udliwa umfazi ngiyabingelela kakhulu uMaqwabe wenu lo okhulumayo obenu siqiniseko uyena lo bembalela ama-13 million njengoba nje sengithuba imina lo bebala ngimtshela ukuthi sesina how many million lapha ya ku-YouTube kubuhlungu inhlamba engiyitholayo kuthiwa ngiyazi imina mhlambe bengimphazamisile ukuze kufika abantu abamshayeli ngiyabonga nje isibindi engisitholayo ukuthi ngime ngomngane wami ngingasonga noma ku TikTok lo bekumngane wami bengifonelana naye umngane wami ebengibonana futhi naye kunezinto ezinkulu ebekade ekhuluma kodwa ebengamkhohlwa uma wakhe kuyo yonke into ebekade ekhuluma uma wakhe bengasali sema ngifike ekseni ngifike ngamtshela uma wakhe ngifuna ukusho ukugcwale abantu bekuthathe behambe nabo beye emakhaya lokho sikuphila ku social media akuthina labantu usiqiniseko uma usuhlangana naye personally bengeyona usiqiniseko lo obukade umbona ku TikTok ibinozwelo leyangane ushilo uphunyuka wathi unefoni nge-19 ebibhadalelwa uMvelase uzoshaya i-19 izovala ifoni yakhe kaPayjoy ebikhokhelwa uMvelase ebimanela kushuthi ukusala engenalutho kodwa makudlo seceleni kwakhe lengoma ethi emanxiweni ngicela ungiphindele yona DJ ebethanda ke kukhona nenye kaMnyovu ebethi mfana wami uzobona mase ngiphumelele ethi izinto ziyajika
leyo ngoma ithi angazi ithi benitshela ukuthi ngiyofa ngihlupheka kodwa ingoma ebezoyicula mase kwenzeke lokho ebesibhizi ngakho akusenzekanga kunekhadi lasemakhams ebesibhizi ngalo basend message engazathi isikweletu sesiqediwe asazi ukuthi kwenzakaleni noma bese kuphela u5 years ngathi hamba uyobheka ukuthi siphelile ngempela nifika uthatha isikipha nesikhindi wafika wasithatha aqala phansi izinto kuningi engamkhuluma ngovamvela kodwa ke ababhalayo lapha ko TikTok ngibonile ukuthi nezintatheli ikhona lezi mina ngizokusho nje ngingananazi abasiqhatha kakhulu intatheli lezi ezifika zirecord ho life bethu kuleli iviki sibhizi ngendishi ayikaze zize zisirecord ihambe ziyopost ukuthi abhiza ama Red Nation noma babhize obani bacontribute kusiqiniseko ukuthi behambise ekhaya ayikho engeke ngayibona kodwa izolo sithema sifaka amabhakede emakhanda siyifihlile ngoba sesiyasaba namanje ngoba ngimile la ngiyasaba kodwa makumele ngifela umthandeni ngizomfela ngiloko ngamlandela ngo2013 ngahlangana nosiqiniseko ngo2022 angikaze ngize ngimngabazi ngangilandela umgqumeni washona umgqumeni ngalandela umjijelo washona umjijelo sebekhipha ondaba zekwayo nomthandeni noAlimgub ngangena ngathi nangu umfana ngamlandela ngafika ku TikTok ngayithanda icontent kaSiqiniseko ngahlala kwahlaleka ngumoderator namanje yimina ebengibablocker ngibamute ngibhlungu enhlizweni yami hamba kahle Mvelase hamba kahle mfowethu engazathi ungalali nje ababulali bakho fika noma ngephupho koyedwa usho ukuthi ubani siyabona mara ungathi ufuna ukukhuluma kakhulu makanginike ithuba nami ngiyazi lo mfowethu Mvelase behlezi engingenele kakhulu abaningi mhlawumbe bayangazi abanye abangazi baba kusipho Mhlongo uDidiyelo Mabutho bakaZulu wonke ebehlezi khuluma nami athi mntwana mina ngiphume eGoli Nkosi yami ngicela ukuthi mawungangizwa angazi ukuthi ngizoyenza njani kodwa ngizofaka ubumama athi nazi ukuthi ngisikhuluma please mfowethu Mvelase kuhlungu angazi ngiyafuna ukwenza ijoke kodwa angazi ukuthi ngizothina mengazi ukuthi lokufika lelisuku ukuthi ngikhulume ngawe ukuthi usuhambile emhlabeni mina ngomfana nje ebeyazi music hip hop no kwaito noma piano kodwa Mvelase uyawahlalisa phansi wathi ngoba kumaskandi uthanda isikhova abantu abaningi banokuyibuza ukuthi wena wawudwebe isikhumini esikhova phela la ngiyafisa usiba ngiyafuna ukuthi ngikhumule amadoda yana bathi ngizobona ubusexy bami ayana cha mfowethu Mvelase ngithi angazi thina simazi ngomfowethu Mvelase simazi ngosiqiniseko abasekhaya bakhulumile umalume wathi bakwazi ukungcwaba yena kodwa isiqiniseko abakwazi ukungcwaba safika mina naye udadewethu ukuthi no asicontribute ukuthi abalandeli baka TikTok mabakhiphe amasenti ukuthi sikwazi ukudla sikwazi ukuphuza njengoba nisibona njengoba ungibona nje vele mina nginsizwe ebukekayo ngisho niyakufuna mfowethu ithi mfowethu Mvelase siqiniseka mfana ngithi ayisekho into engizoyikhuluma kuwe ngiyazi ukuthi mengimdala kuwe mengingazi kanti umfana omncane kangaka ngathi ngavusa ngithengwe noyintwana kodwa ke kungimangazile lokho kodwa ke ngithi silimele siwumphakathi
waka TikTok. Ngiyacela wonke umuntu one TikTok noma belandela uMvelase aphakamise isandla ukuthi nje simhloniphe. Mvelase wena ungaphakamisi nosho ukuthi ungamlandeli vele ubungenandaba naye vele ubufuna ukuthi ahambe emhlabeni. Hayi bamkhuluma uDutha phela. Iqiniso le usaba umngane wakho ukuthi wena uphakamisile ufunani la? Ngoba uyazi ukuthi sisonke ababani la. Ebehlazesho ethi nina abafana nongivuma sengifile ezinja. Ngiyaxolisa ukukhuluma njalo. Angisiyo umuntu wenhlanga. Bangazi sikhophe simhlophe lesi singenaphunga. Umlandeli emthandeni omkhulu. Hleze ngisho njalo. Ngithi mfowami Mvelase lala ngokuthula mngane wami. Mingathi ngingazi ukuqala wami ukwazi ngakwazi ukufika kwami. Ngimemile wamema abantu. Ngenkathi umthandeni ekhiphe ayilosisiyathana ukuphazamisa nomona eneme ngizosho othathe isama umthandeni ngenkathi ethatha isama wathi ucela singama nina mangithi mina ngumlandeli kaMthandeni ngiyi-Red Nation angikho njengoba ngizokhuluma la angikhulumeli ama-nation ningizwe kahle nawe mbulali makuthi ukhona lapho angikho kulezi mpi zamaskandi. Ngiyacela angazi ukuthi umthatheleni uMvelase angifuni ukungena kulezo zinto nami nginomndeni omdingayo kodwa ngithi uyabona namhlanje lento yenzile ukuthi uMvelase uyathandwa iSouth Africa yonke ngizothi uTikTok wonke uphethwa ama-Red Nation njengamanje uma ungangena ukholive ukhona because of sila inxa yakho Mvelase mfethu anginawo amazwi amaningi ngiyaxolisa kakhulu kinonke inkinga ngumfana waseGasi umfana waseJozi kodwa ke khona umntana ngifuna ukuhamba naye Mvelase la anginike oyi-1 ukhona la engizovaya naye nje azoqamela kulesi sifundo semhlaba. Mvelase ngithi lala ngoxolo siyakuthanda sumphathi wama-Red Nation sumphathi wa-TikTok sikunikelele imali siyisa kuma wakho mfowethu sithi ulale ngoxolo ngiyazi ukuthi nawe ulale khona la ukhona nje ngiyazi ukuthi ibuhlungu inhliziyo yakho uyakhala ukuthi mfana wami yekela lizolunga ilizwe kuzobonakala ukuthi kuyogcina abantu kuyophela inhlamvu sikhona singabalandeli ngithandeni amen. Ethulowa ongazi uma wakho ngazi kukuhle kukubi kuthe makuvela lesimo cabanga ukuthi lapha bofanele ngabe bese ngibeka itende ngoba lokungafika ngelanga lesigameko bongelo la ngakho umncwa siqiniseko bofanele lokho ugijinyiwe ngoba ake ngisho ngithi ayibambe ikhona ngoba kwakuyinkinga yasiqiniseko kodwa ngoba nakuthiwa ngizoshawa la MC ngizohlala kulento engiyithunyiwe ukuthi ngibongele umndeni akho konke okwenzekile la nabafumile bahamba bofihla usiqiniseko thiwa ngisho ke ukuthi kuzohamba kanjani before kuvala umfundisi thiwa la masihamba semangcwabeni asizukuhamba sonke sohamba nje bekuhlelekile nje ngicabanga ukuthi abafowethu bakunemoto besihlelile bongamatekisi nazo ke imoto zamathole ebezingxenye zalento ngizoqala ngiphuthume ngisho abaxhasela ngoba mhlambe bewunike mina lo mthwalo angiqale ngamathole ubabonala into ayenzile uqhamuke ngemzuzu ogcina washaya isipikili ebesibeka usiqiniseko kuleli balazwe ubabonala wonke lo hoste yonke lento la egroundini cabanga ukuthi ungifonele ngomgqibelo eqinisekisa zonke ngoba kufanele ngilongihleli nje ukuthi umshana wami kufanele gcine ehambe kahle nesithunzi sakhe mhlambe bangibona abanye ngenza yonke le nto sizama sicela sisho ukuthi siyakwazi ukungcwaba ulanga elihle Mthembu kodwa sasihluleka ukungcwaba isiqiniseko Mvelase ngoba sibona kuphuma abantu abangaka ngizobonga amathole ke aba nesandla esikhulu
Ngiphinde ngithi ama Red Nation aqinisele ngempela ukuthi abe nesandla ukuthi usiqiniseke ivaleke. Siyabonga kakhulu ma Red Nation. Ngiphinde ngibonge iAnder Msweli Foundation. Cabanga ukuthi isebenze kakhulu iqini bamsane ne district iLembe bakwazi ukuthi bethenga inkomo yokuvalelisa usiqiniseko. Ngibonge ubaba uDlamini umzimba oKhalimali. Ngiyakhumbula lapha kwi live babethi bashaya indishi. Ngibonga umasipala wakithi kaMaphumulo. Ngiyabonga kakhulu speaker. Sike sibe nenhlanhla kusondele kuwena. Ngicabanga ngendlela izinto ebeyigijima ngayo. Bengikwazi nje ukufonela ebusuku bungaze uzunqaphele. Uqhubeke nje nalowo muso nawo. Cabanga ukuthi umasipala wethu ngayabude. Bese sibonga abaculi abafika bezosikhalisa nabo. Likhona iqhaza elikhulu abantu bambaye babeholo umthandeni usaliwa, uGqizile, uDulasi. Kanye nabahleli bemcimbi ogeni. Ayi kwahamba kahle kakhulu. Ilapho esibone khona ukuthi indawo yethu izothuthuka. Iphinde ke ngibonge ekuthiwa futhi angikudlulise. Kuthiwa ngidlulise ukuthi cha abantu kuzohamba kanjani kuye emathuneni. Abantu ekuthiwa bazoya emathuneni kuzoba umndeni waZulu, kuphinde kube umndeni waMthembu, kuphinde kube umndeni wakaKhuzwayo, kuphinde kube umndeni wakaMadiba, kuphinde kube ihlobo abangani. Mhlawumbe imedia siyacela ukuthi ihloniphe ngalendlela ezohlonipha ngayo ukuthi cha abavumelekile uya ngasemathuneni. Mhlawumbe siyazi ukuthi sizofika ini. So cela nabafundisi nabakhokheli soncethi ibona abazoyengelena. Mase ngisho na inhlelo ke zokudla. Inhlelo zokudla ngesimo sokuthi sasihlele empungeni esikoleni. Kodwa sabona ukuthi hey ingathi abantu abafuna ukubala bazoba ningi kakhulu sagcina sehlele egroundini. Sizocela ukuthi abantu benyukele esikoleni uzodliwa esikoleni empungeni. Ngoba bengithi mhlawumbe bazoqhamuka laba abaphezulu bengijethi mhlawumbe khona noshintsho ozoshintsha noma bazolokoda engathi kuzoqhubeka khona empungeni. Mase ukuthi laba abazobe behlile bashona ezantsi ekhaya beyofihla khona amanzi bazowathola khona ekhaya. Indawo zombili izobe isetshenziswa zobe laba bazosuka la beye esikoleni mase ukuthi laba abalokho abasekhaya bengabe sadonsa beye esikoleni beqhubeka ekhaya. Ngicabanga ukuthi bokuyilokho ebengithunywe khona. Ngiyabonga emsini. Siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu. Etwethu nomani ogogo nomkhulu. Ngiyabingelela mina nguMalusi. Bakazi ngoMalusi Shimora intelligent ku TikTok. Ngidabuka la eNdwethu. Umfowethu bekembiza umkhanga ngoba vele sondelene. Ndwethu nomafunde eyodwa. Bafowethu isikhathi asekho. Kodwa ngabe ngiyasho ukuthi ngingumhambi emhlabeni likuna igayala bafowethu usiqiniseko kumina ube umngane ngihlangane naye 2022 sihlangana ku TikTok usiqiniseko ngiyafisa ukuveza lokho angikaze ngimezwe abantu bekukhuluma ngicela ukukhuluma lokho ngoba abantu abakaze bakukhulume lokho ukuthi usiqiniseke efika kumaskandi noma ku TikTok ubengakhulumi ngabanye abaculi ubesikhulumela ngomgqumeni nje kuphela bazofakaza abakwazi 2022 esebenza Checkers. Ngalo sikhathi bangaunderstand le TikTok. I think when ama followers abo 2000 nawo 100 kanti ngibuza ukuthi yena ngenziwa kanjani ngiyayithanda lento. Wangifundisa lento le ka TikTok. Sahamba ngokukhula ke kumsebenzi wakhe necontent yakhe wagcina esehlaziya ecelwa abantu abafaka usiqiniseko kulento kaMaskandi. Ngicela ukukuveza lokho. Usiqiniseko eyikhulumela ngomgqumeni ethi akekho umculi
owakwaba khona noyoba khona owakwafana nomgqumeni nami futhi bengimvumela. So wase abantu bethi ke hlaziya kanti ngesikhathi ehlengena kulento yokuhlaziya uMaskandi kuzovelela umculo njengomthandeni. Ngiyakhumbula efundisa abafowethu ama Red Nation ebafundisa lento ka online kwakunzima kuxatshwana bethi ayisebenzi lento ama views awanyuki ebathethisa usiqiniseka ubengancengike. Yabona nje ubethi makwathi Yo! Mele kahle. Selibhubhile la. Sesizobhubha la. Athi kusho mina usitikadika sijane sinene sedikazi. Ngisho kanjalo. Lethi ufakazi onyoko. Cha bafowethu sengidle kakhulu. Kodwa bafowethu ngifisa ukuvalelisa mngani wami sihlanganile nawe saphila. Kuningi bese kuplana nawe mfowethu. Wazi wakhala bathi hey malusi mfowethu uyazi thina sinengqondo uNkulunkulu usincisha imali. Abantu abangenangqondo uNkulunkulu bapha imali. Uyazi ukuthi mina ukube mina nginemali ngabe siningi izinto engizenzayo. Hayi mfowethu lala ngoxolo mfowethu. Imina lo ushimona ebebavale eThekwini ngesikhathi ubavale eGoli wena. Hayi kulungile baphela.